Hai menaze ibeting chua ilung tapen menen mai ka pai ke zisrok dam mai gumara sam news kederein sa CHUNA TIMES biagane pungwangara delein US Secretary of State Anthony Blinken ne G7 countries ramadu chira rang togai ze irang dei nai hagwang dei te ko bam bo Hezbollah kyana ne Israel dei du hukum peri ko dai rahange rengi wangbe mama ge chulegu de lei ze rang togai de lei marasam po mene sa ze irang dei ne dumpok rame Israel de ge kapkai makpaso ge raine te ze Israel ne irang dei gu remro ka be bam rame kumel mang ze de ke lim ka lu ze pokpe remro ne kam running la lei ka chuleng high level meeting Israel de go body pay Prime Minister Benjamin Netanyahu ne Israel de go intelligence agency dilang mabo Mossad nai Sinbet go pe David Barney nai Rone Barzai ne Israel de go defense minister Yoav Gallant nai IDF chief of staff Harji Harvey du bamket ke kuang rulu se patodi bisam bin sam wangai de lei ka chuleng Marasam pomene saza Israel dena bunker shame gade kangbung palalo bege Israel official rame mbaira hange misonga le perkai zela lezai communication system tin chani len hangdu satellite phone me ke tu halam rahange zikane leze salei Bangladesh de go body pay Prime Minister Sheikh Hasina ne jimai pa ke zeminge mama ge pata pengyo gna ta te sogai luze kadam ek de me pakte ti dile aize Bangladesh pedena mene Sheikh Hasina go sokridu punira tazem fu himdi rame luro te pe protest kene mina haket si tingna me pui kana longge chailu bachange dele Bangladesh Army Chief Spy Paper General Wakar U Zaman ne jimaya mama ge te mana soge pechi gaize Bangladesh de go sokri kachibe pungrai mapata ne army ne sokri te ze bamgule ze kcholeng Indian sokri ne pedena madu travel advisory kasya pe makke tingkan tebe te zerang lia gaize Bangladesh de ge lesina mabo nai sokri du polia za support mabo ma pathong ma pegne herensi ze te kan sebe misonga pe pezigne doduita ne beiten mararangai de lei Ministry of External Affairs India de guhalamek dei deuge ningtingge ze bambo ne takmage Indian National du rangai ze Bangladesh de me puduine pichi kare makpata ne debate ten makrarangai de lei Indian National Ramedu Bangladesh dege lungmara medun tingte zebamra pechi gaize safety protocol sokrine tingte zebamra kuchulia gabe phera rangai zai dodita ne late pe mara rangai ze ma pathok anang me bamdina High Commission of India dakanam dige emergency phone number gene halamlulo zarangai de lei Indian sokrine pedena madu travel advisory pepet kabe ze Bangladesh dege danai ka pai ke ze madain takmai ge lesina maboza opposition kyang narame rolu ze Bangladesh sokridu non cooperation campaign nai Bangladesh de go body pay Prime Minister Sheikh Hasina patabam ge neten sogara ki ze body me wang rolu ze fu himdi rame rote pe tarem ge Bangladesh sokridu ten sap se support me bo awami league supporter nai lesina mabo kakke ma pathong ma pagene rensi ze te kan sebe pe pegene police ne tear gas nai dum pok misonga protester medu tengim rahang thaga begene public me mina react set chimero ge police officer mina hangkre me dai plana te je chaidi de lei zai mina misonga me ka hazam lo be change de lei Chilia ga besam ralang bege Zeme Council Assam lam gene klum de lei anui NC Hill Assam ge Indigenous People Forum ko chebege boket te zaba behzet lei ne consultative meet ke wangai ra kugai zaba melugum ze nui Zeme ko gene pe deutsi mi ra hange apo sam te mena soge dulia ka dai de lei Indigenous People Forum go consultative meet ken te mena sam habin sam wang be sam pui topic se IPF demand 6 settle panchayati raj nai 125 amendment bill deuge plamsi mi rahange sam ka phen wangule ka chewleng Zeme Council Assam ne rangchi chakai ze anui mi dei miram za migyak ze minze right chimilu ze milungkai ze remak dolak ti be bamdi de lei Chipo lugum ze namalut ana kulolei negine mina hangna mathai kulogu bampe maksai secretary rosipe nai hanari lamgana youth leaders hangket ningtalam makse apohro Indigenous People Forum consultative meet ke wangai ralei ke chewleng zai ai me mina hangna a nangjai ne du tet wang rabarang kang kanang ba a panui kulo lamgane reiga ralei je Zeme Council Assam ne saleng
Zai Ipo Indigenous People Forum gu consultative meet roge anui Zeme Z gu frontal organization Assam ge ba malai na gu office bere ta fit pungme senior leader intellectual malai na du ningnui apo tariam ge wangai rahang pathau di ba kanang basam agene chito ga deleng Zai pathau sia ze ningni da ga apo sam kala wangchang mangleu zai na du ningta lamak che ke tu rang kya ga ze wangsing ga ra agene hai na du chito ga ra zai rang kanui ga deleng Indigenous People Forum go consultative meet harurabamai kapai kyu jiskui 9 August 2024 pihi kunta cricket ke te kyuglei harurabam venue auditorium hall songpijang NCL Assam Sam pechi ga pe mite winga me secretary information and publicity Zeme council Assam zai chogume apo duge plam plana chimine ma ne apo telephone number 9401761937 ge call de ga je halam ga dobi delei Naga People's Front NPF Manipur State Unit ne Anui Hill District ke Autonomous District Council ADC gu election tat kyu raki delei NPF na saze ADC election tingti 1972 ga ne choose pachang na te daira kasin ga be suitet sabambe Anui Hill District gu local self government gu right hindi ne phyoga be te fuiga mak sabam delei ku chewleng NPF Manipur State Unit gu General Secretary ne marasam pomada ge rangticha kaise Manipur Day State Wood 1971 ge India de gu namdi ke changbeting ge India de gu hindeli sikwak Article 371 C kangne special provision razi pe kaise district level ge hasui ge ne kadaite be democracy parentin sigara autonomous district council ADC election lingpet kadele ku chewleng Zai India de gu hindi lisi kwak na rezi pe gai ze phegani be provision sokri ki gu rezi de me bo authority ke ne du tepang dolak le zai ne hasuang na rebe sokri ne du phegai mak dolak le ze NPF ne saleng NPF ne sa ze autonomous district council ADC election ze plui plunge ta te che bamra ko dele ka ne Manipur de a ting kum kai ria pachang na tu de ra ka sin ga be ting du bam de le zai ADC election ting kum chang na jang kai kum ge bamra ko dele ka ne COVID-19 lockdown ze ge ne pachang na tu de ra ka sin ga je chunaria ka chang ADC election te kyun mak che bam de le ka chewleng Naga People's Front NPF na rangchicha kaisa kada ba election Manipur Legislative Assembly election nai Lok Sabha election tewang changlak pe challenges misonga bamle sudu election ine tupet loi gumze ADC election leize pi piting thega bege tetkyura ko leizai NPF ne Manipur sokri do sakating ni garaize ADC election ko lobulunge tetkyuze Indian democracy je peser kuchum sokri tira ranga be te fuira nang leize sale Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne Assam padena masoge pechi gaize Assam sokri ne hindi ka chibe kana telung churhang rangaize love jihad Muslim me rahang mene hindu me le medung gyaze klakte de zai punui rasi me te gyura chem gai bedu hamo hama te ma hangen dam gai rahang hindi pastu ga gulei ke chewleng Zai chogu me love jihad gu hindi te pang me du ane sajai be better life imprisonment miring tinglui ka bangki ge bangulei ke chewleng Zai hindi ket ne land sale regulation chogu me mina hangket ne harase ka cham bo hange ka dei zogai radina chief minister office gene phugai belesi nangule ka chewling Zai karabi tinge ka dei bamra me mira mezer hange zogai ze mira me ne luitoni berame local param pe dena ma hange ngorai khamule ka chewle zai indigenous na backward community go ka dei ze mi hange zogai do lagra hindi tlega gudele ka chewling Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne sahaze apo hindi ka naze wang rebe monsoon season hindi ka tlemera me suke lunket hange wang garo bebam Assam Assembly ge pastu ga gulei ku chewle লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীবন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰো আগতে ইন্টাৰ ৰিলিজিয়ন মাটি ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিছিল মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিছিল কিনা বেচাত আমি বাধা দিব নোৱাৰো কিন্তু অসম চৰকাৰে নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এজন হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিবৰ বাবে আৰু এজন মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন লোৱাৰ পিছতহে লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যন হ'ব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন লোৱাৰ পিছতহে লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যন ল'ব পাৰিব Pigay sang kingani melay na duto delay azina lungta penme na may gumara Sam News CHUNA Times agene lo gay delay